Fáilte Rash Gefál Míle Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Laethuil A1 topic is sé, Rannóg Gnáthlaethanta agus Éisteacht the Éisteacht. So level A1 topic 6, section 5, ordinary days, focusing on a listening activity. Agus sa Rannóg seo b'amid ag dul siar bhfuil muinte faoi Saol Laethuil. And in this section we'll be going back over what we've already taught about daily life and the activities. Agus beag an bhilóg Gnáthlaethanta uait den Gaeilge seo, and you'll need a handout, ordinary days, for this activity. Link to the handouts and the notes are in the description box below. Gnáthlaethanta. Big Jane of closamhairc. You'll be doing some listening exercises. Tá seans nar tuigi tú gach a bhfuil rás ar an bhír, so there's a chance you won't understand everything that's said in the sound file. Ná bí bórtha faoi sin. Don't be worried about that. Tá rá bhríthir nua sa chleachta seo. There are two new verbs in this exercise, siúlam agus timánam. Siúlam, I walk. Siúlam. Timánam, I drive. Timánam. Éist le caravír in a dhéanann daoine éagsúla cur síos ar na rudaí a dhéanann siad. So listen to 4 sound clips in which you will hear different people describe what they do. Cloisig tú an bhír rá uair, you will hear the sound files twice. Líon na bearníos na habairtí híos. Fill in the blanks in the sentences below. An sin lé amach ó sorda, and then read it out loud. Gnáthlaethanta. A héan. Is Míle Lisa. Is rúní scala mé. I rím de gra ag hartar a 7 chlog. Chomanam chun na scala, agus ihim a breicfasta I gistin na scala ag a 8 chlog. Bím a máfic ag lehanné a 8, agus ibríam go dtí lehanné a 4. Tróna chéim go dtí an tseatarne go minic le cairde. A dó. Éimean ó dúil is anam dom. Tá an áit a bhfuil mé I mo chúnaí 7 míle ó nifig. Tá sipe beag cafe in aice na hifiige, agus go minic ólam cafe in sin timpeall 4 chun an 9 ó mar sin. Tosaí me gobar ag an líide an ná, agus téim a bhaile I ríist ag lehanní sé. Breaníim ar an nuacht ar a telefís I gúnaí ag an 9 chlog. Gnáthlaethanta. A héan. Is Míle Lisa. Is rúní scala mé. I rím de gra ag hartar a 7 chlog. Chomanam chun na scala, agus ihim a breicfasta I gistin na scala ag a 8 chlog. Bím a máfic ag lehanné a 8, agus ibríam go dtí lehanné a 4. Tróna chéim go dtí an tseatarne go minic le cairde. A dó. Éimean ó dúil is anam dom. Tá an áit a bhfuil mé I mo chúnaí 7 míle ó nifig. Tá sipe beag cafe in aice na hifiige, agus go minic ólam cafe in sin timpeall 4 chun an 9 ó mar sin. Tosaí me gobar ag an líide an ná, agus téim a bhaile a ríist ag lehanní sé. Breaníim ar an nuacht ar a telefís I gúnaí ag an 9 chlog. A tí. Hello? Hi, Owen. Ciaran an seo. Bhaile at búla le mo maireach. Ó ba bhrealam. Cén tam? Caid faoi cearú tréis a hían. Tá sinna gceart, ach céim sa rá sé gobar I cearú tréis a dó. Cearci leor.
Bín lón agamsa san óstán in aice leis a stáisiún gach lá. Ó, tása go náit, bé man sinna marach. Tá go maith, slán go fáil. Slán. A ceathair. Is mise Frank agus tá apóstala Saracha. Tá man an Saracha mé go dtí an obair, agus an sin denan sí an tapadaracht díreach an sin ag timpeall 4 tar éis an 9. Álann sí copan té nuair a bhíonn sí sa bhaile ag a 11. Anan sí an teach agus an sin denan sí an duinear don na páistí timpeall 3 log. A trí. Hello? Hai, Owen, Ciaran an seo. Bhaileat búla le mo máireach. Ó ba bhrealam. Cén tám? Caid faoi cearú tréis a hían. Tá sinna gceart, ach céim sa rá sé gobar ag 4 tar éis a 2. Cearca leor. Bín lón agamsa san óstán in aice leis a stáisiún gach lá. Ó, tása go náit, bé man sinna marach. Tá go maith, slán go fáil. Slán. A ceathair. Is mise Frank agus tá apóstala Saracha. Tá man an Saracha mé go dtí an obair, agus an sin denan sí an tapadaracht díreach an sin ag timpeall 4 tar éis an 9. Álann sí copan té nuair a bhíonn sí sa bhaile ag a 11. Anan sí an teach agus an sin denan sí an duinear don na páistí timpeall 3 log. Agus in an script, an chéad cheann, the first one, Lisa. Is mise Lisa. Is rúnaí scoile mé. Éiríonn de Gná ag thart a seach de chlog. So is mise Lisa, I'm Lisa. Is rúnaí scoile mé. I'm a school secretary. Rúnaí secretary. Éiríonn de Gná ag thart a seach de chlog. I usually get up around 7 o'clock. Timánan chun an na scoile agus ihim of ricfásta I giste na scoile ag a 8 o'clock. Timánan chun na scoile, I drive to school, agus ihim of ricfásta, and I eat my breakfast, I giste na scoile ag a 8 o'clock in a school kitchen at 8 o'clock. Bím im ifig ag la iní ag a 8, agus I brim go dtí la iní ag a 4. So bím im ifig, I'm in my office ag la iní ag a 8 at 8:30, agus I brim go dtí la iní ag a 4, and I work until 4:30. Tránóna téim go dtí an teachtarna go minic le macáirde. So in the evenings I often go to the pub with my friends. And now listen one more time along with the script. Gnáthlaethanta. A héan. Is mise Lisa. Is rúnaí scoile mé. Iríam de gra ag thart a seach de chlog. Tiomanam chun na scoile, agus ihim a bhreicfasta I gistin na scoile ag a 8 o'clock. Bím a máfik ag lehanné a 8, agus ibriam go dtí lehanné a 4. Tránóna téim go dtí an teachtarne go minic le cairde. Éimean. Éimean O'Doul is anam dom. Éimean O'Doul is my name. Tá an áit a bhfuil mé I Mahoney 7 míle ón ifig. The place where I live is 7 miles from the office. Tá siopa beag cafe in aice na hifige. There's a small coffee shop beside the office. Agus go minic ólam cafe an sin, timpeall 4 chunnaí nó mar sin. So there's a small coffee shop near the office, and I often drink coffee there around 8:45 or so. Tosaí me gobar a gní de Gná, agus téim a bhaile a ríis ag leathaní go sé. I usually start work at 9, and I go home again at 6:30. Braithníam ar an nuacht, ar an telefís I gcónaí a gní a chlog. I always watch the news on the television at 9 o'clock.
agus in éisteacht leis an script. And now listen once again along with the script. A dó. Éimean ó dúil is anam dom. Tá an áit a bhfuil mé i mo chúnaí 7 míle ó nifig. Tá sipe beag cafe in aice na hifiige, agus gomininic ólam cafe in sin timpeall 4 ó mar sin. Tosaí me gobar ag an líide an ná, agus téim a bhaile a ríist ag leithní sé. Breaníim an nuacht ar a telefís i gúnaí ag an níochlog. Owen agus Ciarán, phone ag búla, a phone ringing. Owen, hello, hello. Ciarán, hi Owen, Ciarán an seo, a bhaileat búla lom a maireach. Hi Owen, Ciarán here, would you like to meet me tomorrow? Owen, oh bavralam, céim town. I'd love to. What time? Ciarán, cad faoi 4 tar éis a hain. What about 1:15? Owen, tá sin a gart, ach téim sé rás a gobar ag 4 tar éis a dó. That's fine, but I go back to work at 2:15. Ceart galore, bíonn lón a gamsa san óstán in aice leis an stáisiún gach lá. Okay, I have lunch in the hotel beside the station every day. Oh, tá is a gam an áit, beg me an sin a maireach. Oh, I know the place, I'll be there tomorrow. Tá go maith, slán go fóil. Great, bye for now. Tá go maith, that's good, great. Either or. Slán, goodbye. Now listen one more time along with the script. A trí. Hello? Hi Owen, Ciarán an seo. Bhaileat búla le mo maireach. Ó bavralam. Cén tam? Caid faoi 4 tar éis a hain. Tá sin a gart, ach céim sa rás a gobar ag 4 tar éis a dó. Cearc leor, bíonn lón agamsa san óstán in aice leis a stáisiún gach lá. Ó, tá sa go man náit, bé man sin a maireach. Tá go maith, slán go fóil. Slán. Frank. Is Mr. Frank, tá agus tá mé postal le Sorcha. I'm Frank and I'm married to Sorcha. Timán an Sorcha mé go dtí an obair agus an sin déanann sí an teapadórach díreach an dhéag sin ag timpeall 4 tar éis an lí. So Timán an Sorcha mé go dtí an obair. Sorcha drives me to work. Agus an sin déanann sí an teapadórach díreach an dhéag sin. And then she does the shopping directly after that, ag timpeall 4 tar éis an lí, around 9:15. Ólann she cup on té nuair a bhíonn she sa bhaile ag a haon déag. She drinks a cup of tea when she's at home at 11 o'clock. Blanad she an teach agus an sin déanann she an dinéir don na páistí timpeall 3 o'clock. So she cleans the house and then she makes the dinner for the children around 3 o'clock. Tá nasc den cód fuaine híos. There's a link to the sound file below. Tá cóp den script sa bhilóg. There's a copy of the script in the handout. Gnáthlaethanta léamh amach úsáid leis an mír. So practice reading it out loud along with the sound file. Ag an bhilóg Gnáthlaethanta Frank út den gníomhaíoch seo. You'll need the handout, Ordinary Days for Frank, for this activity. Féach an script agus léamach úsáide. So look at the script and read it out loud.
Stop an fiseán nuair atá sé léamh agat. Stop or pause the video while you're reading it. Anois, chuir líne faoin na bríomhara sa sleacht. Put a line underneath the verbs in the passage. An dtuigeann tú an difríocht idir tamanim agus tamanan. Do you understand the difference between tamanim and tamanan? Tamanim, I drive. Tamanim. The ending im or aim is used with verbs in the present tense for I do something. So tamanan, me, I drive, and when we put it together we have tamanan. Tamanan tú, you drive. Tamanan tú, or tamanan sé, tamanan she, he drives, she drives. Anois, scríobh cúpla ábhairt faoi do Gnáthlaethanta sa bhosca ag buint úsáid as na bríomhara a rannóg tú ón script. And now, write a couple of sentences about your ordinary Saturday in the box using some of the verbs that you underlined in the script. Lé d'Abertí amach ó Sword. Read your sentences out loud. My Seachtaine, my weekend. Éisteacht ag déanamh chuir ar my Seachtaine. Listen to me describing my weekend. An sin inis dom faoi my Seachtaine. Then tell me about my weekend. Mar hampla, ar an sathran ólan tú cupán café. Glánan tú an teach ag Gnáthlaethanta agus déanann tú dinéir thart ar a 5 chlog. Tamánan tú go dtí an fictúil ag 7 chlog. Is leor Albert no go. 1 or 2 sentences are plenty. So you'll notice here when you're telling somebody about their weekend, you're using the ólan tú, glánan tú, déanann tú, tamánan tú form of the verb, second person singular, whereas when I'm telling about my weekend, I'll be using the first person singular. Ólam, glanam, déanam, tamánan. So listen to me describe my weekend. My Seachtaine, my weekend. I rím timpeall a 7 chlog. Déanam yoga ar feadh 15 nóiméad nó mar sin. An sin bíonn cupán café agam de Gná. I bríonn sa chordaín nó glanam an teach. Téim ag siúil ar an trá agus an sin téim ag snámh. Bhíonn dinéir a gcuin timpeall a 6 chlog. Féacham ar scanán ar an telefís. Okay, I'll go through that. I rím timpeall a 7 chlog. I get up around 7 o'clock. Déanam yoga ar feadh 15 nóiméad nó mar sin. I do yoga for about 15 minutes or so. An sin bíonn cupán café agam de Gná. Then I usually have a cup of coffee. I bríonn sa chordaín nó glanam an teach. I work in the garden or I clean the house. Téim ag siúil ar an trá agus an sin téim ag snámh. I go walking on the beach and then I go for a swim. Bíonn dinéir a gcuin timpeall a 6 chlog. We have dinner around 6. Féacham ar scanán ar an telefís an sin. I watch a movie on the television then. So now it's your turn. Tell me a few sentences about my weekend. Agus anois ceistena, and now we'll do some questions. An dhéanann tú an teapadóra gach maidin? An dhéanann tú an teapadóra gach maidin? Do you do the shopping every morning? An ólann tú cupán té ag 11 chlog? An ólann tú cupán té ag 11 chlog? Do you drink a cup of tea at 11 o'clock? An glanann tú an teach gach lá? An glanann tú an teach gach lá? Do you clean the house every day? An dhéanann tú dinéir ag 6 chlog? Do you make dinner at 6 o'clock? An dhéanann tú dinéir ag 6 chlog? And now I'll have you repeat the questions after me. An dhéanann tú an teapadóra gach maidin?
An dhéanann tú an teapadóra gach maidin. An ólann tú cupán té ag a héindiag a chlog. An ólann tú cupán té ag a héindiag a chlog. An glanann tú an teach gach lá. An glanann tú an teach gach lá. An dhéanann tú dinéir ag a sé a chlog. An dhéanann tú dinéir ag a sé a chlog. Do you see the pattern for forming the question? An dhéanann tú, an ólann tú, an glanann tú, an dhéanann tú. And now see if you can answer the questions. An dhéanann tú an teapadóra gach maidin? Déanam or ní dhéanam? An ólann tú cupán té ag a héindiag a chlog? Ólam or ní ólam? An glanann tú an teach gach lá? Glanam, ní glanam? An dhéanann tú dinéir ag a sé a chlog? Déanam, ní dhéanam? Cad a tharlaíonn nuair chuirtear an iarm cheisteach an roimh an mriothair. So what happens when they put the question form on before the verb? We put on plus an arrow. So on puts an arrow before the verb in the present tense. Cad a tharlaíonn tar éis ní, and what happens after the firm diúltach, the negative response, ní? Ní adds a séimhiú, ní plus séimhiú. So in the present tense, on puts an arrow at the beginning of the verb to form the question, and for the negative response we have ní plus a séimhiú. Anis, Gnáthlaethanta Lísa. Féach an script. Look at the script. Cuimhnig an dá bhríothra nua atá ann. Remember the two new verbs that are there. Siúlam agus tumanam. I walk and I drive, or siúlan tumanam. Siúlam I walk, tumanam I drive. Beggart ceistena a chuma, bunathe bhír Lisa. So you'll need to create some questions based on Lisa's passage. Come Carrakesh there allied, create at least 4 questions. Lay amach ó sordid, read them out loud. Cur an fiseán ar sos nuair atá an gníomhaíocht a dhéanamh agat. So pause the video while you're doing the activity. And if you're stuck, look back over how they formed the questions for Frank's passage. Agus anis Fragri, and now answers some of the questions you could ask Lisa. An éiríonn tú ag a seacht a chlog. Do you get up at 7? An dimánan tú gach maidin. Do you drive every morning? An éibrionn tú in ifig. Do you work in an office? An déan tú go dtí an teachtarna le do chairde sa tránóna. Do you go to the pub in the evenings with your friends? And check your spelling. Did you remember to put the uru after on? Don't forget, vowels won't be taking an uru because you have on before it. So we have an dimánan, an déan. Agus sin deire le Rannóg go chuig Gnáthlaethanta ag dul siar ar bhfuil muinte faoi Saol Laethuil. And that's the end of this section, going back over what we've covered so far with daily life. Tá na nótaí agus bilóga oibre le fáil in éineacht le cóid fuaimne agus nasca na Quizlet, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course, along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Theastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below.
Míle buíochas do Theastas Eorpach na Gaeilge as cead a thabhairt dom úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Theastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúlgam gur bhain sibh tanamh as. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.